Maayong adlaw Sugbo and the rest of Central Visayas. Welcome sa atong another kapihan sa PIA nga nanuka dinhi sa PIA 7 Regional Office dinhi sa Cebu City. This is Marfel Faith Hamon and with me is Rob Cabardo, your host for today's kapihan. We would like to greet our media friends nga aniya dinhi. Thank you for coming and to our viewers din live kita karon sa official Facebook pages sa Philippine Information Agency Region 7, PIA Cebu ug PIA Bohol. Madungog sabni delayed broadcast sa Radyo Pilipinas DYMR Cebu, DYMR sa 576 kHz sa inyong mga radyo. We would also like to acknowledge our PCO Secretary, Acting Secretary Dave Gomez, and to our own Director General Catherine Chloe De Castro. And karon ato ang hisgutan ang mga topic karon gikan sa CHED or the Commission on Higher Education dinhi sa Region 7. Ato ang i-discuss na to ang ilaang 32nd Commission on Higher Education Founding Anniversary kay nagkaduol naman ilang founding anniversary atong gibalaan unsa ang ilang mga aktibidades aning panahona ug ato pong tukion ang ilang mga programa sa og serbisyo sa ilang especially sa scholarship sa CHED o aron sa mga mabalan sa atong mga estudyante nga ganahan mo avail aning scholarship ug unsa man gyud ni ug mabalan sa nato unsa ang background sa CHED. All right, Rob, to introduce our guest karon sa chat. Let me call on Rob. May buntag faith ug may buntag pud no sa again sa atong mga followers ni atong programa and of course to our media partners nga kanunay gasunod kanato sama sa imong giingon faith atong kauban karon gikan sa Commission on Higher Education aron hisgutan kining ilahang umaabot nga founding anniversary og ato pong tukion sa may mga wahing kalambuan sa ilahang mga nag-unang mga scholarship programs nga gitanyag dito sa atong mga estudyante no. So, and of course, nato na pud tay makauban pud aron ato pong mahimamat ang usa pod ka scholar sa usa sa gikan sa usa nila nga scholarship program atong maistorya ang usa ka scholar of course sa iyahang experience, sa story pod sa tabang nga nahatag sa scholarship program sa CHED. Dili na nato patugayon no. So, we'll introduce na ang ato ang mga bisita karong adlaw for kapihan sa PIA na to with the Commission on Higher Education Region 7. So, una we have ang ilang information officer sa CHED Region 7. We have Dr. Joji S. Rivamonte. Good morning, everyone. And also we have Ma'am Melissa L. Castellote, ang focal person sa ilahang Student Financial Assistance Program and the United Student Financial Assistance System for Tertiary Education. May buntag ma'am, welcome sa tong kapihan. May butag, sir. Thank you for inviting Ched sa inyong programa. Okay, and of course, doon na tayo makauban po usa sa mga nahimong scholar sa usa sa mga scholarship program sa CHED. Doon na kauban na to karon si Sir Jermaine Theos Kahayagan, scholar sa Sugarcane Industry Development Act or kaning SIDA scholarship program sa CHED. May buntag, sir, welcome sa atong programa, sir. Morning, sir. I'm honored to be here. Yeah. Sa pag-share sa akong story. So, thank you. Okay, no? So, once again, sa alang sa mga nagtanaw na to karon sa ato ang Facebook Live. So, naka-live stream dito karon ang kini ato ang kapihan sa PIA sa atong mga official Facebook pages, Philippine Information Agency Region 7. Okay, siguro sa sama sa imong gingon gani hapit maghisgot pud ta aside sa ilang mga scholarship programs kini ilang umaabot nga founding anniversary sa commission. Siguro siguro atong unahon pud mangutana ta from CHED siguro si Ma'am George. Ma'am, kanusa ang ato ang anniversary ma'am and of course unsa man ang giandam nato nga mga activities for your upcoming 32nd founding anniversary sa Commission on Higher Education. Thank you, Ana, ang question, sir. So, led by our CHED Regional Office 7 Director, Dr. Philomena T. Dayagbil, ang region nag-andam og mga various activities in celebration of our 32nd founding anniversary of the Commission on Higher Education. Alongside the anniversary or also of our
of the leadership of our CHED chairperson, Dr. Shirley C. Agrupis. Ug among theme for this anniversary is Achieving Knowledge Economy Together for a Future-Ready Bagong Pilipinas. So as mentioned, sir, daghan mi mga activities, no? So last May 18, naghimo og simultaneous flag ceremony, kick-off and solemn celebration. So ang central office namo ug ang different regional offices, no. So hybrid na siya nga kick-off sa celebration sa founding anniversary. And of course, among gi-appeal kaning atong activity karong buntaga ang kapihan sa PIA, part of our activities with the theme CHED 32nd Founding Anniversary, Region 7 Activities and Access to Higher Education through CHEDs to FAPS, which further discussed ni Ma'am Melissa, Unifast, and ETIAP. And karong umaabot sa na May 28, 2026, naapod tay activity entitled Diplomatic Protocol in Higher Education, Strengthening Internationalization Readiness of HEIs in Region 7. So buhaton ni siya sa University of the Visayas. And karong umaabot nga June 2, naapod tay Zoom activity, no? With the theme Thriving Together, Preserving Health and Well-Being for Equitable Scholarship for a future-ready bagong Pilipinas. So, mag-participate ani atong mga higher education institutions. Unya si CHED nag-invite og speaker nga mutuki about sa health and well-being sa atong mga students, no? And this coming June 4, naapod tay activity for CHED Region 7 personnel, kaning theme nga Thriving Together Through Sports, Championing Health, Wellness, and Unity for a Future-Ready Bagong Pilipinas. And within the month of June, ato pong i-launch or mag-MOA signing ta aning brand project initiated by CHED Regional Office 7 under, again, the leadership of our Regional Director, Dr. Dayag Bill, kaning brand, so BHRAND, pasabot, Bridging Health, Reading Numeracy Development Project. So this is in collaboration with kaning higher education institutions, both both the public, so natay mga SUCs o local community colleges and private higher education institutions nga mutabang sa reading, numeracy, and well-being of the senior high school students transitioning to college. So, mao ka na among daghan nga mga activities for the celebration of our 32nd founding anniversary and the anniversary of the leadership of our CHED chairperson. So, full ang calendar sa CHED. Angay at Yes, yes, sir. students na to, and kani ato ang mga higher educational institutions. Of course, mag-isgot tag CHED, no? And of course, as we celebrate sa founding anniversary sa CHED, usa gyud sa mga nagunang mandato gyud ani ma'am is kaning pag-expand sa access sa higher education. Pinaagi ni mga gina-offer na to nga lain-lain nga mga scholarship programs. Of course, kamo diha sa CHED, ma'am, nanamoy mga kani ubay-ubay gyud nga mga dugay na ang uban bag-o, ang uban nga dugay na ninyong gipatuman nga mga scholarship programs. So what are these mga scholarship programs sa CHED, Ma'am Melissa, nga karon mga gina-offer na to our mga qualified nga mga students, ma'am? Okay, thank you for that question, sir. We actually have many scholarship programs offered by the Commission on Higher Education to our students who are officially enrolled in Region 7. So one of the scholarship programs of the Commission is the CHED Merit Scholarship Program. So this is intended for incoming first-year students, at least the
the general weighted average of the student applicant should be 93% and above. So they are qualified to apply for this scholarship program. So of course, one of the eligibility requirements is the student should be a Filipino citizen, and then ang incoming first year student sila in SUC, LUC, or private higher education institutions, and the combined annual gross income sa family is it should not exceed 400,000. So annual ni siya. It should not exceed 400,000. Then there is also additional requirement needed for the student to apply in the program katong those who belong to the special groups. So unsa maning mga special groups, if they are students who are member of IP or indigenous people, and then if the student is a dependent of solo parents, so and then naapapod katong if they are um, person with disability or PWD, then they can submit certifications or identification cards from this, and then they will be given additional points for ranking. So naa sila edge kumbaga. They are given additional 5 points for the ranking. And then aside from that, they should not be a recipient of any government scholarship program. So dili pwede nga double ang ilahang government scholarship. So isa lang gyud. So I am emphasizing nga dapat walay double nga national government scholarship ang student. Okay, so I think in terms also of the financial benefits, I think ikapanghambog jud na mo nga dako gyud ang madawat sa student ani, sa scholar ani. So under the full merit, full PESPA merit scholarship, the student will receive 60,000 per semester. So that's total of 120,000 a year. And then nasa tay half merit or what we call half PESPA. So by the way, kani sila, they will enroll in a private school. So they will receive kaning full 120,000 for a year, and then ang half is 60,000 a year. So meaning 30,000 per semester. Now for those students who will enroll in a public school like Cebu Normal University, CTU, Cebu Technological University, or any local university, they will receive 40,000 sa full nga SSP, and then half SSP is 20,000 per sem. So a total of 40,000 sa half, and then sa full is 80,000 a year. So dako na kaayo ni nga tabang, especially sa LUC and SUC, because they are not anymore going to pay for their tuition. So kani is direct yun ni nga madawat sa mga scholars. But for private HEIs, mao to mas dako siya kay tungod mo bayad pa man sila sa ilahang tuition sa private schools. Okay? So, another nga scholarship nga among ipanghambog sad is we have the Statistical Scholarship. We call it Scholarship Program for Future Statisticians. So we have this kind of scholarship program. This is in collaboration also with Philippine Statistics Authority. They are the one who funds the program, but the one who implements is the Commission on Higher Education. So kani siya is really intended for students who are enrolled in BS Statistics and BS in Applied Statistics. So kanilang yung duha ang priority programs nga dapat sila mo enroll. The financial benefits that they get is similar to CHED Merit Scholarship Program. So 120,000 for full, and for half it's 60,000.
Pero in Region 7, we only have two schools who are offering the program. Only University of the Philippines Cebu and the other one is Cebu Technological University in the main campus. So actually ang eligibility requirements is the same, pero mag-differ lang siya in terms of the grade requirement. Kaya ang grade requirement for them to apply is at least 85% or pila ni siyang 85%. That is 2.0. Okay, so medyo mas rigid si CMSP compared to the future for the statistical LAR. And then the third scholarship program we are offering in the commission is the COSCO. We call it COSCO, or the Scholarship Program for Coconut Farmers and their families. So this program is also in collaboration with Philippine Coconut Authority. So they are the one who funds the program, but the one who implements is the Commission on Higher Education. So in terms of the eligibility requirements, medyo in terms of the grade, medyo mobo ang iyahang qualification in terms of the grade, because the grade is at least 80% or 2.5. Okay, so and then of course the student should be a Filipino citizen, and then they should pass or they should qualify sa mga SUCs, LUCs, and also sa private higher education institution. So meaning officially enrolled yun ni sila. By the way, mga warm bodies gyud ato ang mga scholars. Okay, so another is ang siguro ang salient feature lang gyud ani nga scholarship program is the student or dependents should meaning they are dependents of farmers who are registered sa Philippine Coconut Authority. We call it NCFRS. So, these farmers should be registered sa kani nga system. So, isa na siya nga salient feature sa ato ang program para makahibalo ta nga dependents gyud sila sa kani nga mga farmers. And they are from the word Costco coconut. So, registered farmers kini sila sa coconut industry. Okay, and then ang financial benefits sad nila is medyo attractive gihapon because we are giving 40,000 every semester. So that is 80,000 for 1 year. And then aside from that, we are also giving a one-time laptop allowance. So one time ra pud ni siya mahatag as soon as masulod sila in the scholarship program, they are given worth 30,000 laptop allowance. And naasad ni sila yung mga one-time nga mga assistance nga ihatag. Like for example, if they will have to attend a national conference, meaning ang student, ang ato ang scholar, mo attend sila og conference, national conference, they are given one-time assistance. For example, in the amount of 10,000, pero one time lang siya. Then if they are going to submit their thesis, kay naaman ta usually thesis gyud sa ato ang 4-year nga program. So they are also given one-time assistance. Imagine 75,000. So if they will submit their hard copy for their thesis. Kung walay thesis, pwede sad ang ilahang OJT. They will have to compile lang ang ilahang OJT, then they will be given OJT allowance in the amount of 75,000 as well. Lahi ning OGT o thesis or isa ra nimo. Isa ra siya, whichever is available sa ilaha. Oo, dili pwede ang duha. So, usa lang. Okay, ma'am. I will continue. So, we have another scholarship. Scholarship grant program for children and dependents of sugarcane industry workers and small sugarcane farmers, or the SIDA SGP. We actually have our one of our scholars, Sir Kahayagan, who is around.
So one of the eligibility requirements for the scholarship program is the student should be a Filipino citizen. Another is they will have to submit their grades, proof of their grades. They will also submit proof of their income. And I think ang pinaka-salient features lang for this program is the farmer should be registered in the sugar cane industry mill, no? Meaning kung ang katong Costco registered ang farmer sa PCA, kani siya is ang farmer should be registered also sa sugarcane. Oo, para pagpaila na mo nga they are really dependents of farmers from SRA, from sugarcane. Okay, so ang naka-usapod nga feature ani nakalahi from the other scholarship programs is kaning scholarship program is intended for undergraduate students and graduate students. So meaning pwede ang college, pwede sad ang mag-masters or mag-doctorate or PhD. So I think you are very interested as to the financial benefits. So ang financial benefits for the SIDA SGP or what we call SRA is medyo higher compared to the other scholarship programs. So they are receiving 110,000 for 1 year. So tagpila na ang semester. That's 55,000 per semester. So medyo dako gyud siya sir no. Mao na si sir nga grabe gyud kanang smiling kaayo kay dako kay siya na benefit. Then we also have for the graduate programs they are receiving 175,000 per semester. So pila na siya sorry, not per semester, per year. So pila na siya per semester? Okay, 85,000. Thank you for that, sir. Okay, so they are also going to enjoy also one-time mga assistance from the scholarship program. Similar also with Costco, if they will have to submit thesis or OJT nila nga compilation of their OJT, they will also receive 75,000. Then one-time assistance if they will have to present in a national conference of 15,000. So imagine dako kaayo sir no. By the way, SIDA SGP is also in collaboration with SRA kani nga amo ang scholarship program. Then we also have another program, scholarship program. We have the Agricultural Competitiveness Enhancement Fund Grants in Aid for Higher Education Program or what we call ASEP GIAHIP, which is in collaboration also with Department of Agriculture. So more or less ang mga programs that that is given priority for the scholarship program is more on agriculture. Fisheries, so more on agriculture siya. Naagyo siya sa agriculture cluster. Okay, so more or less same ra pod ang iyahang eligibility requirements in terms of the grade medyo ubos pod siya but the salient feature siguro ani nga scholarship program is dapat ang farmer registered gihapon sa Department of Agriculture. Then the financial benefits for the private HEIs, they are given 60,000 for 1 year, 30,000 for for 1 semester. Then for the SOOKs and LOOKs, since pre na ilahang higher education, because di ba free naman sila sir, so they are only given 40,000 per year, so that's 20,000 per semester. So, ano siya sir. Then, another sir, to continue sir, okay pa kung continue sir. Sige, Okay. We have the scholarship program for future medical technologists and pharmacists. We call it MTPSP. So, this scholarship program, as mentioned sa ato ang
title sa program, this is intended for medtech students and also pharmacy students. So similar lang po ang requirement niya, but then in terms of financial benefits, taas gyud kayo siya because we are giving 105,000 for 1 year. Pila na siya? It's 52. Oo, 52,500 for one sem. That is 105,000 for 1 year. So, ang nakalahi lang po aning scholarship program is there is a return service. Meaning, if they enjoy for 4 years, they will also render service in the Philippines for 4 years. So sana siya nga Ano rin. return service nila ma'am? Asa man din sila? Asa lang or na ay gina-require po nga like specific dapat public nga mga anang ilang trabahoan or unsa man din? Usually, the return service is it should be in the Philippines, and they will have to render in in an agency or in a for example, sir, in a pharmacy. For example, if it is pharmacy, they will render in pharmaceutical companies or in mga drugs. Unsa na siya, ma'am? Pharmacy, in a pharmacy. Pharmacy or drugstores. Okay, so mo-render gyud sila ana, sir. Not necessarily nga government. So it could be private or public. Basta related lang gyud sa ilahang profession. Yes, sir. So another scholarship of the commission is the medical scholarship and return service. So this is intended for medicine students who will study medicine, no? So this is because we have scarcity of doctors in the Philippines, no? And then ang ratio po sa atong doctors, especially in far-flung areas, kay gamay ra gyud kaano, even ang municipality walay doctor, so how much more sa mga barangays wala. So that's why we are offering this scholarship program for our medicine students. So the medicine student, for them to qualify, they should be a Filipino citizen and they should be incoming first year medicine students, or pwede ra if different levels, pwede second year, third year, or fourth year. But we prioritize good ang incoming katong mag first year. Then they should pass the entrance exam kung asa sila mo eskwela. And then they should we also take into consideration the NMAT score katong ilahang national medical admission test nga score. So the financial benefits of this scholarship program is medyo attractive siya. Di ba, sir, when we study medicine, it's really expensive, no? So mahal gyud siya. That's why we offer this program para lang gyud naatay mga mahimong doctors in the future. So our financial benefits for this program is for those who are enrolled in SUC. By the way, we have in Cebu, we have Cebu Normal University in consortium with Vicente Soto Medical Memorial Medical Center. Okay, so we have they are offering medicine in Cebu province. Then for Bohol province, we have the Bohol Island State University College of Medicine. So at least naanatas from the two provinces, we are offering na kuan kanang I'm referring to SUCs, although daghan gyud ta private nga HEIs who are offering also medicine. Okay. So for SUCs, we pay the actual tuition and other school fees.
kung pila ang i-bill ni CNU, pila ang i-bill ni Baiso, we pay tanan. We pay the tuition and other school fees. Now for those scholars nato nga naa sa private HEIs, we have a ceiling kay taas manggod na sila og tuition. We pay a maximum of 100,000 per semester. So 100,000. So that's sobra ato 200. ang excess ato. Ang excess Shoulder na sa ato, ang excess na ato is not going to be shouldered by the scholar. So we actually have MOA with the private HEI. So kung more than ang ilahang tuition and other school fees, murag himuon sila nga murag counterpart na sa school. Murag yapon sila scholar pod nila ang bata It's part in sa a way. MOA nga. Oh, which is part of the MOA nga ilang gisaynan sa MOA. Then for the scholars, they are receiving 177,000 for 1 year. So i-divided na nato into two, mo na ilang madawat every semester. So and then sa fifth year nila, they are receiving 148,000. Why? Because they are not going to pay na sa uban nga mga allowances. Then if they are scholars of MSRS, they are also covered with insurance. So it's CHED who is going to pay to GSIS and PhilHealth sa accident insurance nila. So they are accident and health insurance. So insured sila while scholars. Oo. So they are also receiving allowances. Daghan kay ta, they have stipend, boarding allowance. They are also receiving uniform allowance, living allowance, lodging, transportation allowance, and of course clothing and book allowance. So wala nagyoy oo reason nga dili ni sila magtarong sa ilang pagskwela because most of the things are really well provided by the scholarship program. Okay, so by the way, ang atong first batch for the MSRS scholars, they're going to take the licensure exam this year. So hopefully tanan mapasar no. Okay, so sige. So another scholarship program we offer this year, only for this year. Yes, sir. Only for this year is what we call Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. So this is different from the CHED Merit Scholarship Program and for the other scholarship programs of the Commission. So this program is ongoing na ang atong application ani. We have a portal for the applicants for them to apply. So what are the eligibility requirements for the application of this Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program? So katong incoming nga first year students for 26-27 academic year 26-27 they are eligible to apply but then these students be they should be belong to the top 5 of their school who graduate in senior high school or katong mga senior high school graduates nga na ay general weighted average of at least 95%. They can apply. Then for the proof of income, they will have to submit it's either the form 2316 of their parents. It could be case study from the SWD, katong case study nga they are part of the 4Ps or listahanan. And then katong kuan pod tax exemption for those who are receiving lang minimum wage nga earnings.
Then we have a ceiling, dapat ang annual income of the parents should not be more than 2 million. Oo. So medyo taas, oo. So they should also enroll in priority programs of the commission. Usually ang programs nga ilang i-enroll ani should have a level 3, level 4 accreditations. So meaning PASCO accredited, AACOP accredited, and so on. And then they should also enroll in programs that have the certificate of sorry, not certificate, Center of Development or Center of Excellence nga mga programs. For example, we have for Cebu Normal University, their Center of Excellence is College of Nursing and College of Teacher Education. So kani, dapat mo, dito sila ma-enroll. Mga ingon ana. And then, what are the steps in applying? So, it's very easy for them to apply. No need for them to go to the Commission on Higher Education Regional Office 7. So, no need for them to go there. They will just have to apply in a portal, in a link provided by the Commission. So, it's very easy. As long as naa sila atong ilahang mga proof of income and then proof sa ilahang grade, katong Form 138 nga gi-release ni DepEd sa ilang pagka-senior high school graduate. Okay, so PSA kay pagkailang kuan sila Filipino citizen. Okay, so mo to siya. And then what are the benefits that they can get? One of this is bayaran ang ilahang tuition and other school fees. So, if they will have to enroll in a public school, no need na i-bill si CHED kay free naman to. But for those who are in a private school, kung mo eskwela sila o private schools, CHED will have to pay a maximum of 45,000. Pero kung ang gibill ni private school 20,000 lang, kay 20,000 raman iyang tuition, so maura po to ang bayaran ni CHED. Basta ang maximum is 45,000. So, apart from that, they are also going to receive 45,000 for 1 year direct na sa bata. So, unsa man na siya? This is for their stipend, for their internet fee, mga inana, no? Because we have manggod mga kuan ka ng classes nga online pa. So we also have the book allowance, inana. So they are going to receive 45,000. So imagine kinsa man ang dako na kaayo gyud na nga tabang. And we are very happy also to inform the listeners, the followers nga kanang we pay direct really to our scholars. So, pero for this bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, ang tuition and other school fees, we have to pay to the schools. Kay para gyud sigurado nga makabayad gyud sa tuition. So kana sir. Naunta ko i-mention, we actually have many kuan na kanang mga graduates from this different scholarship programs, and we are very proud to say that we really touch the lives of these scholars, and I think domino effect sad siya because they really help their family. And then naapod may mga first generation nga mga scholars pod nga kuan gyud kanang they really shared their success stories. And that is because of the scholarship programs of the government. Okay. Sir, naasad me, if we talk about scholarship programs mo to siya. And then we also have grants offered by the Commission on Higher Education through UNIFAST. Okay. Yes. So this time, grant siya. So wala gyud siya grade requirement nga kuan dapat
at na ay 2.0, na ay 93%, na ay 95%, and so on. Ang kuan lang yun ani is as long as they pass all of these subjects. So I am very proud also to mention that we have the tertiary education subsidy program. We have the nakoy kodig. Okay, so we have unsa maning Unifast. So first and foremost, I'd like to mention that Unifast is an attached agency of the Commission on Higher Education. This was established through Republic Act 10687 and mandated by Republic Act number 10931. So they are actually responsible for all of the scholarship programs, grants and student loans. But ang atoang student loans karon is giput on hold siya because wala na ganahan mangutang. Ganahan na siya og grants og scholarship programs. So mao na siya. So what is tertiary education subsidy? We have ang tertiary education subsidy program is this is a grant given by Unifast through CHED to the poor and deserving students, not only in Region 7 but in the Philippines. Okay, so we also have the Tulong Dunong program, which is mag-differ lang yun sila in terms of the financial assistance. So for tertiary education subsidy, ang bago nato karon is they will receive 13,500 per semester. So that is 27,000 for 1 year. Again, grant, 'di ba? Grant lang man gyud ni siya. So at least maka-help ni siya for our students, especially in their day-to-day nila nga eskwela. Okay, so for tertiary education subsidy, naalang tay mga kuan siya eligibility requirements. So number 1 is dapat they should belong to the 4 Ps or the listahanan, which is provided by the SWD. And then another priority pod is they should be unsay tawag ani kanang 4 Ps, and then katong mga IPs, and then katong dependents of solo parents, and then naapod tay gihatag pod nga TES for those private HEIs nga walay mga SUKs or walay mga SUKs nga naa didto nga sa ilahang area. So we also gave them. And then for TDP, they are receiving 7,500 per semester, so 15,000 for 1 year. Okay. And aside from that, di ba we already have the free higher education, which is ang makabenefit ani are those students who are officially enrolled in the local college and state universities and colleges. So dili na sila magbayad, pero si SUC, si LUC i-bill na nila si CHED. So nagya pay magbayad. It is CHED and Unifast. So please follow us para maka-update bitaw mo sa amo ang mga updates, mga activities nga among ikandak, especially in terms of the application of our scholarships and grants. We have our official Facebook page, which is provided na I think sa ato ang ano. Oo, so ang ato ang CHED Merit Scholarship Program, hapit na po ng iyang application. So abang-abangan lang. So moto. So I think that would be all for the scholarship programs and grants of the Commission on Higher Education. Daghan yun, no? Gina-offer ninyo, ma'am. Of course, gina-tailor fit po na to sa mga lain pong mga panginahanglan ba? Of course, especially atong sa mga farmers, nga mao bagay, of course, ikaubos atong kaning mga farmers ato diri, farmers, doctors, mo dyan yung mga
naguna gyud nga sa kana nga inline sa profession ba. So hopefully ubay-ubay ang mainggan niyo nga mo apply ana nga scholarship. And karon nun mention naman nimo ma'am katong mga scholarship na to, and of course mga natabangan ani. So atong hinabion karon natay kaubay karon si Sir Jermaine, usa sa Scholar Fit sa katong kaning SIDA scholarship program sa CHED. So sir, pwede pa na to sir mga ka ng like kuan lang himubo lang storya nimo kabahin sa unsa nimo pagkahimog scholar sa CHED, and of course unsa man ni kada kung tabang unsa may epekto ani impact sa scholarship program diha sa imong pag-eskwela, of course imong paghuman imong eskwela sa imong kinatibuk-ang kinabuhi. Sige sir. Kasi naguna-una pa lang daw sa magkailak ko ng usoy. Di ba nang paano? Pero little backstory lang kay sa una kay na story na kami ni ma'am no katungon. Wag ko laptop sa una. Yeah. Kanang essential bigay na sa mga estudyante. Nato kay para makawala kog laptop. Ako ma-offer ko sa akong auntie nga maestra ako himo siyang PPT. Yayang man ako tawag yan. Nakay kanang mga kuan dia. Ako himo sa imong discussion nga na para makuha man ako laptop ba. Ito. Nadugay nga senior high na. Ya, na-busy na ako, di na ako kayo mo PPT niya. So wala ko laptop. Ito na ako ng extra ko. Akong naso na ako nagod kay di na ako tagaan ng burden akong parents. Oo. Kailan ko na ako guys. Ano to? Nakatigong ko gamay. Palit ko ka ng laptop Lenovo na ThinkPad E11. So gamay rin na laptop. Ang presyo to 5K. Muto gi-upgrade lang ako. Antod ka nang usable lang gid siya. Until pag college, pandemic. Patin sa meron. Yeah. Ang sugarcane industry pagid sa mo kay nagkahinay kay wala na yung sugar mill sa doon. Yeah, sa mata pandemic, lockdown, ang mga negosyo wala. Yeah. Ano to? Nag-extra lang sa ko kay para pawon kung makasud ko ka ng university, at least na ko'y mga kwarta nga natigon para ma-fund akong eskwela. Ano to kay pagkahumana nga ating enroll na, nakasuod na ako sa CNU. Actually, duha akong i-applyan, CTU and CNU. Ito nakauna ako patay kuwangon gid. Ito grasya po siguro sa Ginoo gid. Kasi gid sa Ginoo nga kanang isgutan dito sa pag-meeting ron sa Jumarla kay I am from Lugo Bourbon, so naam ng Jumarla Agro Company, sugarcane producer na sa North. Naka-meeting sila about sa kanang ngita scholars. Kay ako naibawan ng scholarship sa una, duha CHED Merit o DOST. Yeah, that time sa moang batch ang DOST kay kana submission lang. Wala na exam kay pandemic man. So wala na, naugno na ko ato. Nanas ko na mag-working. Pero kung mag-working mo ka, na ay chance good nga lusugi ka pag-apa sa lessons kay pero may kapoy, pero may duka. Kung may tao scholarship pa ni. Ito, nakakuan ko nga kinara day, kinangulan. So, godly, smooth ra ang kanang process. Yeah. Pag dawat yun ako gid, wala ko ilang ginawa na palit ko laptop. Balag ang cellphone kay kuan ra tong cellphone. Huawei Enjoy 6 ipalit na naman ni Papa sa kulong. Katong uso patong Muslim man na maglatag og cellphone. Na-survive pag ito, nakatabang to na ako nga cellphone for pila ka years. Yan, nagpalit na akong bagong cellphone. Wala na, nang tipid-tipid lang yun. Kay, salamat gid sa CHED mo. Kay, di na ka mag-unahon na bitaw siya asa ka para abang, para daily needs nimo. Kay 55K is a lot good for me. Yeah, in fact, pag suod nag-college ako manghud, naapod siya sa inyo karon. Balik kami duha sa inyo. Kay nagtipon ng boarding house, na-appeal pa na ako siya ka ng appeal sa boarding house gamit ang kanang CHED na scholarship. So, balik duha imong scholarship sa imong. Yeah. Yeah. Kanapod nga kang kuan pod kung akong kuan kay BS chemistry mo. So kaska siya gamay kwarta in terms na experiments, palit mig distilled water pa lang daan ya, chemicals. So kato nga kwarta gid wala na ako na feel ba nga bugat-bugat bitaw.
dili na ko need magpakago-ago. So ako lang ato nga katong mga pangitabo nga mga challenges nako dili na nako ma-feel nga kanang pareha kalisod sa una bitaw nga kung karon okay pa karon ang ugma ka wala ko kabalo ito nga kung na-imagine na ko kung wala to nga kuan ba wala i-ched wala ko naka-appeal sa SIDO nga wala ni tabang SRA sin wala ko wala kay ba wala naka kuan ko karon graduate ko last year ay actually kuan na ko ugma day 27 May ano, graduate ko last year May 27 nga graduated sa Cebu Normal University sa SICAIS BS Chemistry kaluyan naka cum laude gid nakabitay gamay nga nakapasa siya sa board exam sa chemical technician so first time bitaw na ako mag-discuss akong kagalingon kay anaanad ko ba nga ako i-discuss kay mga among thesis kay pangarap gid ako sa una makasakay gyud plano maka nya mo to tungod sad sa grant sa CHED naka-adto mi og kanang albay to discuss our thesis na national level so actually maka Hong Kong kami ato walang koy passport walang po siya nakasuot mo ang entry for ano sa I think Hong Kong or Singapore but I forgot. Kaso lang kay short ang preparation niya, di na madag-process akong passport and also the financial po dato kay kung mag-night of funds sa university, it will take time to release the budget. So, kato lang, qualified lang niya to present, wala lang naman na present. But karon ongoing ang development sa mong thesis with our juniors, nga kami graduate lang sa bago lang karon and also with our prof. Yeah. Kato nga thesis kay dedicated po to sa sugarcane industry. So, dako kikigog kanang utang kabubuton sa SRA ug sa CHED. Muna nga akong kuan gid nga natabang ko sa industry kay karon naglisura sa asyenda karon. Asyenda man ang among gipuy-an kanang sa Jumarla. So, somehow nakatabang sa akong family karon kay sakto-sakto lang na job but at least kay stable nga at least maka-provide gyapon. And wala din na ako tason kay mahilak niya ko diri ma'am. Oh, first sa amo ang family kay ako day first nga graduate. So kala magwangan man ko. Yeah, 5 mega book. So mo na nagis ko na nga di na naupon anong burden sa akong parents. So to sir so na iskot ba nimo so istorya ang tabang or ang impact nga nahatag aning scholarship program diha sa imong kinabuhi. So siguro sir unsa na lang imong kuan sir kanina lang to na mention nam nimo but balikon lang ko mensahe lang nimo sa kana Commission on Higher Education nga nagpatuman sa scholarship programs of course sa atong gobyerno and kuan sir unsa pa masulti nimo sir sa mga sama pud nimo nga mga estudyante karon nga kana porsigido nga makahuman sila pang eskwela kana sama sa imong experience kay mong gi-share ganiha nga kanang nagatubang pug lain-laing classes kalisod ba nya nangita pod nga makalingkawas unsa may mga masultian na isip ikaw nga usa sa mga testament nga kuan gyud wala gyud ni surrender nakabenepisyo sa tabang sa gobyerno unsa may masulti naman aso so may try na to correct challenge ba mo Busura ani di makaluwa sir. Pero una na akong kuan katong ingon ni sir unsay message na ako sa chat kay baka naman increase. So joke lang kibaw ta sa kuan kay gikwintada na nila. Pero ang inflation mo pero kanang napaman sa gi-process pod katong kay lagi akong katong gi-process na ko na ako ang allowance sa conference ug sa OJT kay wala pa man na-release kay late na ko naka-realize nga naa dito sila nga mga benefits. So na-surprise ko ba nga naam din nga mga benefits day wala kay sa ako nang ginaingon sa na wagi ko laptop down anas ko na nga basta scholar ko sa SRA sa SIDA. So the rest ato wala na ko gyud na akong gyud na nga makadawat na kog allowance nga maka survive lang ko sa college na ko na kay bawo nga nanaday mga additional po day nga madawat mo to late na ako na submit nga daghan kay mga burdens kay nailinog bagyo pa nga muna nga mata mapasar to man masud to
So, nalipay ko pagtawag na, sir, on the process na sir, nawag last week. Ano to, hopefully, muna to next month. Dako kaysa guys, kung naamay maka nang tan-aw dira ron or makadungog nga mga sugar cane independence, apply gid mo gid, ayaw niya sayangi ang chance nga gihatag sa atong government og sa mga sa atong commission nga dako kay life changing siya actually nga kanang nakaangkon kag degree bitaw nga imuha lang pagpaningkamot na lang gyud nga kung lisod man inyong kinabuhi dia pangita lang og ay sa largo og kanang kuan bitaw nga decide nga wa diri ra ako kutob kanang give your best lang permi, give your best niya, find the next right steps. Kaya kung sa una, kung nag-give up ako ato sa una, nagkargador lang gyapon gurog tubig, hindi hugas sa gyapon ko plato sa catering, kung nag-give up ko sa una. So kato lang kay nangitagog ka ng paagi niya, nilamdagan gyud siguro ko sa Ginoo ba nga ato sa SRA apply niya, i-compile ni niya kung unsa man gani ang resulta paningkamutan lang na ay opportunity nga ihatag kung na opportunity na mga agency or na mga opportunity na maabot sa maayaw pud sa yangi kay tagsara kay na nga na maka ang uban gani kay na mga ang uban wala nakasulod ang uban kay wala gid nakadawat ba ya tagsara kay na nga pangitabo nga kanang makasud kag inangay nga kadako nga grant or scholarship nga madawat nimo so mara sir. Salamat kay Sir Jermaine no, sa pagpaambit sa imong storya sir. So gito imong gingon nga kanagid kay sama sa hisgot pod sa CHED ganiha nga daghan sila mga scholarship program so mahug nang walay rason isip sa mga estudyante nga di gud magtarong eskwela kay tong gobyerno nagay hatag nga tabang para makahuman tag eskwela. Okay? Dogan. Pangutana or ano pera sa CHED. Naro ko i-clarify, Ma'am Melissa, katong sa mga dependent sa farmers. Ang mga scholar is bisag unsa ra ilang kurso nga applyan para para scholar gihapon sila or kanang example sa kuan sa coconut nga kung For Costco. oo for Costco nga kung ila ang anak is dependent siya sa ay coconut farmer dependent siya sa coconut farmer iya ang kurso is in agriculture courses po ba Dili necessary nga agriculture lang for the coconut scholarship program. Naa gihapon tay ginaingon nga priority programs intended for Costco. So naara tay list pod ana unsa na sila. And one of the kuan ani priority program sa Costco is kaning agriculture because we really wanted to help katong ato ang coconut industry. So agriculture, we also have kaning mga medyo endangered nga mga shall I say endangered nga mga programs. Sorry to hear ma'am, dili na siya kurso, programs ang atong kuan ana kanang right term niya. So naatay kanang chemical engineering, kani kay very important ni siya. Ang mga most of engineering programs kay part gihapon sa Costco. Then we also have kanang accountancy is also important. Naagyapon na siya sa Costco. So naa lang siya yung mga priority programs for Costco. or dili siya necessary nga sa agriculture Dili siya necessary. Except lang for the SIDA, ang sa SIDA more good siya on agriculture. And also katong DAACEF katong for sa Department of Agriculture in collaboration with Department of Agriculture more on kuan gyud sila agriculture fisheries ngayon na Wala na kay question. So we will give the floor to the media. For media partners. Sige. Nakaiikatugang. Sige ma'am George. Sige ma'am. Go ahead. Sige, so very quick lang. So for the details of this particular program of CHED, you can visit our website, no? So napod mi programa sa CHED nga gitawag og ETIAP or Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. So unsa man ni siya?
So para ni siya sa mga, of course, Filipino citizen, local or overseas, at least 23 years old, nakakompleto sa secondary education, high school, ALS or PEPT passer, or a college undergraduate or tech book graduate, and na ay minimum 5 years of relevant work experience related to the degree na ganahan nimo i-obtain, no? So, kani nga program kay gi-institutionalize under RA 12124 para sa inclusive and accessible higher education, and then ma-recognize ang learning outside formal schooling, and then flexible entry and lifelong learning pathways, and then alignment with national development and workforce needs. So, naara tay mga gitawag og deputized nga mga higher education institution. So, pasabot dili tanan nga eskwelahan nga pwede nga mo implement ani nga program. So daghang kay notes. So ang kaning gitawag na mo mga deputized higher education institution, so dili automatic nga mag-offer ang school, ni go through ni sila og process and evaluation, and then gitagaan sa jud ni sila og permit sa CHED to offer the ATEA program. And then dili sa tanang program or katong ang layman's term magud courses, no, but sa CHED ang term na mo ana kay program. So ang mga schools lang, so pwede mo visit to inquire, no, or visit our website www.ched.gov.ph for the details, no. So ang kanila nga mga eskwelahan nga deputized to nga nag-offer og ETIAP, so we have Cebu Institute of Technology University, University of Cebu Main Campus kaning sa may Santiago, University of San Jose Recoletos sa Magallanes Street, University of Southern Philippines Foundation, and University of the Visayas. So for details, you can visit again our website. So that would be all, sir. Thank you. Okay, thank you ma'am, no. Ma'am Nyoch ug Ma'am Melissa ug Ma'am Sir Jermaine sa pag share sa information about scholarship and of course sir, sa imong story as a scholar. So karon Tate, we will now open the floor for questions sa itong mga media partners. Good morning, Genevieve from DYAR SMNI. So I would like to go back po doon sa pila na ganito ka beneficiary din sa Central Visayas sa scholarship programs na naka-avail ani sa CHED. Um, daghan-daghan na gyud ma'am. But then ang record nga dala karon is only for our continuing scholars. We have provide lang ma'am ha. In my presentation, ma'am, naara to sa regarding the updates. Pawala lang, ma'am, ha? For the meantime, ma'am, let's proceed to the next question. Okay, yes, ma'am, lang. Nana. Okay. We actually have continuing scholars. There are 4,000 plus of them. There are 4,000 plus of them. Sa tanan na siya for the scholarship programs. Now for the Unifast, we have more or less 53,000. More than 53,000. Dili pa na-appeal ang incoming. Ma'am, in Region 7, so unsang province ang ma'am dunay ka ng pinakadaghan nga beneficiary sa scholarship program sa CHED? For the scholarship program, specifically for the CHED Merit Scholarship programs, naagyod sa Cebu City. Cebu City. Cebu City. Exact number po. Kana ma'am, pwede ka na mo tagaan. We will provide you with the exact figures or exact data regarding sa by province na to.
Ma'am, curious lang po ako, ma'am. Sige, Ano po ma'am. ba ang budget sa CHED po, sa scholar? So scholarship, ma'am, the budget will differ depende sa scholarship program. So sa ato lang kuan CHED Merit Scholarship Programs, more or less mga, I think, if I am not mistaken, 30 million ang budget niya just for the continuing. Wala pa appeal ang incoming. Okay. Oh, but it could be higher, ma'am, tungod sa ato ang incoming kay murag ah I do not know if pwede na ma-disclose, but medyo daghan-daghan ta og mga slots for the incoming first year students, especially for the Bagong Pilipinas Merit Scholarship Sige, Program. ma'am, napakuidaghang panguntahan, pero thank you Sige, so ma'am. much ka. Nanghatag na ako ni Uban. Thank you, ma'am. Hello. Hi, Chad. I'm Divine Valmores from DYLA. Same new comment turn. Good morning. All right. I'm going to ask if kaning bagong Pilipinas Merit Scholarship, is it the same scholarship na gipang distribute sa mga barangay na ngayon sila og mga 5 scholarship, mga incoming fourth year daw for BPMS? How true is this? This is different, ma'am, because for our Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, they will have to apply direct to the portal provided nasa mo ang CHED website. So dili ni siya 100% jud mi nga sure nga dili gyud ni siya coming from the different barangays. So siguro if the senior high school graduate will have to apply, they will have to apply from the portal. And then dapat naa sila yung mga documentary requirements that they will have to upload from the portal. All right, thank you, ma'am. Another clarification, ma'am, no, knowing there's a lot of scams online, how we should know nga kana siya nga link or portal nga among gisendan is very kuan yun kanang coming from inyong nga office. Kay daghang nireklamo gyud nga issue karon nakasubmit daw sila requirements niya, wala reply kay mali diay nga website or scam nga website ilang nasendan niya. Dili na siya safe for the students. Yes, thank you for that very important question. That is why we always inform the public nga dito lang yun sila mag-follow, mag-share, unsa ni kanang mag-antab unsa na kanang mag-update dito sa official nga FB page of the Commission on Higher Education and also our portal. Website of the Commission on Higher Education. Diha lang gyud mo sa mga legit. Ayaw gyud anang mga fake nga mga news. Oo. Last Or question. mga fake nga link. Okay. Last question with regards sa ITIAP, no. Bago lang ni nga scholarship and kuan, what are the benefits di ay? Kay aside from ningon ka nga i-access lang sa kuan, maybe you can give us some glimpse of the ITIAP, especially sa mga teacher nga gahan mo-apply ani like mga musulod. Actually, dili ni siya scholarship program. Bali, it's recognition of kanang mga work experiences ba, no? So, wala lang kay kong gidetalye kay quick ramang kay ito. So, basically, kuan siya, like katong akong gi-mention, ang pwede nga mo qualify. So this is not a scholarship. So for the record, no, kaning like medyo naidaran na but wala pa sila ka-obtain og degree. But naa na sila significant work experience for at least 5 years. So mo ni siya ang program. And in relation sa crisis sa Middle East, nasa day gi-establish nga bagong CHED Memorandum Order intended for katong mga OFWs affected sa Middle East, such as medyo taas man gud siya niya in the interest of time. For example, na sila fast lane, so tagaan sila priority para paspas ilahang pag-evaluate sa ilahang credentials. So it's not a scholarship program but to recognize flexible alternative pathway to obtain a college degree that accredits the work experience, formal, non-formal and informal training, and life experiences and prior learning. So, but the details, tungod kay medyo kuan man ta sa time, pwede ra gyud siya mo visit ta sa atong website www.ched.gov.ph. Thank All you. right, thank you so much. Okay. So, good.
Good afternoon or good morning. I'm Reggie Grace Pugoyde from DYLA. DYLA? DYRF. Sorry, DYRF. So here's my question lang. No? So, naisgot sa atong beneficiary. I believe niya nga katong sa to nagkuan siya sa about sa iyahang one time nga ano. So mag-ask lang ko nga unsay usual mga factor sa kanang itong delay sa stipend kay I'm sure kanang dili ba ya dungan-dungan tanan school magdawat no kay daghan-daghan pud baya mga student scholars of course kay from ano so what are the usual factors nga no ma-delay ang pag ano sa apod-apod sa stipends and how do you address it kay I'm sure dagan pud manawag mag-ask ana sa mga Thank you, sir. Are you included? Mao di ay. Okay. So thank you for that question. There are actually many factors nga nung medyo delayed ang inyuhang financial assistance. One of this is ang pag-submit sa mga schools pod, dugay pod sila makasubmit. Although we already sent memo for them to submit the billing documents, but I think naasad sila yung mga kakulian po sa ilahang part sa school. But number one gyud nga makadugay is kana siya ang pag-submit sa mga HEIs nato with regards to the billing documents. Another would be incomplete ang submission pod ni HEIs. Meaning naa pa siya lacking kuan kanang dapat isa-submit but murag tigi-tigi bitaw iyang submission, partial lang so kana di gyud na nato pwede ma-process. Oo. Another thing pod nga makadugay is of course ang atong fund transfer which is I think this is beyond our control sa regional office. This is also beyond the control of the central office kay i-request pa man ni siya and I know the process no. I think you know that also because of bureaucracy mga inana so kana usap po na siya nga nakapalangan but nevertheless what we do in the regional office is as long as ma-transfer ang funds and then naa na ang inyuhang mga billing documents we process right away and I think usap po nga atong ipasalamat no kay direct na ang atoang pagbayad sa atoang mga scholars we pay direct to them to our scholars through ATM, Land Bank ATM. So dili na mag-agad sa school. Meaning wala may nag-transfer sa school. So, So transfer na ninyo ma'am directly sila account. yes. Oo. Oh. So kato kay tungod bangko naman may mag Land Bank ba? process. Yes, Land Bank kay government yes sir. Okay. Ma'am, Sa muad lang ko ha. So in addition sa gisulti ni Ma'am Mel, so we are hearing and we are listening to the concerns raised by the scholars and CHED Regional Office 7 is looking into those factors na for sure we are working it out para ma-address na siya nga needs. Okay, thank you. Just to add also for our tertiary education subsidy and TDP moving forward we are also going to process na ang ilahang mga financial benefits direct also to the students na that's what to the grantees na kanang medyo dili na mi ganahan mag transfer of funds padulong sa school because mag-submit man gud ang school og liquidation report and I think naasad sila yung mga kakulian sa ilang part which is sometimes beyond pod sa ilahang control so mas maayo pod nga ang atoang mga programa sa government diretso bitaw ma-feel ni beneficiaries or atong scholars o mga grantees. Okay, and then we also brought with us katong mga brochures para mahatag namo especially to the media, sir no. We have no pwede ra mahatag Miss Mon and Miss Ruth. Thank you. ma'am, good morning. Joel Acedo from Brigada News FM. Thanks, sir. Nakahisgot ka about nga tong render og service
no ang usa ka kung ni-graduate na unsa ganito mga courses ma'am nga mo-render sila o niya unsa sad kadugayon ang ilang pag-render sa mga services. Ako na siyang na-mention ganina, sir, pero I think late ka, sir, nga naabot, no? Okay, sige. So for our medical return service nga scholarship program, the return of service is 1:1. So kung 4 years siya nga nag-enjoy sa iyang scholarship program, 4 years po siya nga mo render of service in the Philippines. And then ang katuang atoang medtech and pharmacy nga scholarship program katong MTPSP is also the same, 1:1 ang return service. And then we also have katong inyuhang SIDA, sir, no? It's also 1:1. And then for the oo, so lain-lain man gud ta og scholarship program. So mao na nga depende sad kung asa sila mag return service. But I'd like to mention nga while they are enjoying while they are rendering their return service, they are already paid. Oo, pero dili lang sila pwede makagawas sa kay nag-render pa man sila service. Pero necessarily yun ma'am ato sila sa government o like para to gingon ng mga doctors katong mga medical kuan ato gyud sila sa government hospitals or ato mga government nga mga ingon ana ma'am mga For MSRS, it is really required nga government gid siya nga hospital or agency nga pwede ang doctors nato maka-work. Pero sa public siya. So government siya. how about sa ubang mga courses ma'am like agriculture Oo. mga ingon For SIDA, sir, because they also have their return service, and I think ongoing na ang imong return service, sir, no? So dapat specific siya. It should be in a sugar mill related nga mga agencies or industries. So kato siya, sir, kay dito manggod ma-specialize ang ilahang expertise, mas mahon pa siya. Oo, ang ilahang expertise tungod nga dito sila na-employ. Thank you, sir, sa imong question. Hello. Hello ko. Yeah, good morning, ma'am. I'm Ian from Philippine Information Agency, Central Visayas. So I'd like to ask lang po about sa scholarship nga merit from CHED. So one of your programs last year was the CCAP, the Scholarship for Staff and Instructors Knowledge Advancement Program, and ang last batch niya sa deadline for application was April 27 this year. So napa ba siya follow up ng mga applications for this year or next year? Thank you for that question, sir. That scholarship program is really we call it CCAP, sir, no? So that scholarship program is intended for our non-teaching and teaching personnel who are employed in higher education institution. So more or less, I think as long as na ay application, as long as na application and naapay slots nga na-allocate for Region 7, ongoing na batch pa, sir, next batch for the application. But as to further details lang siguro of the scholarship program, I would like to inform the body na you have to follow us sa Facebook siguro for more updates of this scholarship program, the CCAP. Follow-up question lang, ma'am. Thank you so much. How about sa katong mga institutions or other government agencies nga gusto mo eskwela pod sa ilang graduate programs or degrees? Since ang CCAP I think limited lang siya sa HEIs or institutions. Yeah, we have the SIDA, SGP. This is not only for undergraduate students, pwede sad ni siya for the graduate programs. Pero naalang siya ko answer nga dapat lagi beneficiary ka of or dependent ka of a sugarcane farmer. So mausad na ang iyahang salient nga feature for the program. For CCAP, mauto, sir,
for teaching and non-teaching lang yun to siya. But for others, wala yun may ana nga scholarship program. Thank you, ma'am. Thank you, sir. No more questions na pabatay. Okay? No more questions na from our media. Okay, so daghang salamat no sa atong mga media partners, sa inyong mga pangutana, sa atong mga guests. Okay, siguro Ma'am Joji, Ma'am Melissa, siguro ma'am isip pagpahinapos na lang sa atong programa, ma'am, na-mention naman atong natubag na atong mga pangutana, na atong na natakol mga scholarship programs ninyo sa CHED, and of course, testimony from one of our CHED scholar. Wala lang siguro may mensahe ninyo, ma'am, like siguro sa atong Parting message. mensahe atong mga mga estudyante karon nga nangita og scholarship program, mga interesado nakadungog karon sa atong programa na kita. Sa itong mensahe, ma'am, in behalf sa Commission on Higher Education, Ma'am George or Ma'am Melissa? Start na ni Ma'am Judge. Sige, ma'am. Okay, so una sa tanan nagpasalamat mi sa PIA 7 for inviting us sa kapihan no under the leadership of RD Fayette Reñeno. So kami sa CHED, malipayon kami no sa especially sa among pag-celebrate sa among 32nd founding anniversary, and then sa first year leadership anniversary sa among CHED chairperson. And so magpadayon gyud mi nga mo commit nga mohatag og accessible, inclusive, and quality higher education pinaagi sa among mandate as regulatory and developmental agency that monitors our higher education institutions. And this morning, we are happy nakapromote mi sa scholarship program through ni Ma'am Melissa. And gipaligunan jud no sa testimony ni Sir Kahayaga, no? So, dili lang sa article or sa papel na to, but siya jud ang ni testimony nga, naa jud ang living testimony nga na transform gyud iyang life o life sa iyang family, nga naa si CHED na apod ang gobyerno. Thank you, sir. Ma'am Melissa. Yes, thank you for PIA kay gitagaan jud mi ninyo og higayon to promote the flagship of the commission, which is kaning ato ang mga scholarship programs and grants from the Commission on Higher Education. So my message to especially to our incoming first year students, hop in good mo from one opportunity to another, kay daghan good mo makita, daghan good mo makuha from the government, because the government is here to assist you, the government is here to help you, especially in your education. Avail good mo, especially for our Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. The application is already ongoing, and the deadline for the submission is on June 30, 2026. For our other scholarship programs, may ano lang siguro, statement lang is, antabayanan yun na ninyo sa amuang official FB page, because our CHED Merit Scholarship Program is hapit na ang call for the application, and also mo follow na gyud na ang uban nga scholarship programs. So wala gyoy reason nga dili mo magtuon, dili mo makahuman. It's because the government is here to help you, and you will become so that you will become a productive citizen in the future. Daghan gyud di pareha sa ato sa una nga gamay lang ang mga scholarship programs. Karon murag spoon feed na gani mo, no? So ang inyo na lang bite na lang gyud. Kay na basta ang ako lang yung ano is message sa inyo is pagkuan gyud mo, please find time to search in the official Facebook page or website of the different government programs who are offering scholarship programs, especially the Commission on Higher Education. So, thank you very much. Thank you, ma'am, no, Ma'am Lisa. So, matamigin mo po, alang sa dugang detalye sa inyong updates sa inyong mga scholarship programs, they can visit sa inyong official Facebook page sa CHED. So, unsa ato ang kan, ma'am, kay nakaroon na labi mga fake accounts karon kay basig dito sila kuan ba
lahi ng mga fake ini nga mga account sa mabisita sa atong mga estudyante or schools. Ang ato ang official gid unsay name ma'am nga para at least natin mga nagtan-aw karon sa ato ang programa makabalo sila nga mao gid lang ang ibisitahon nga Facebook page sa CHED diri sa Region 7 na. Okay, thank you for that, sir. You can contact us at 414-9194, local 608 and 605. And then you can also contact us at 414-9195, local 608 and 605. Also with this number 328-8564, local 608 and 605. We also have our Smart and TM nga mobile numbers. We have 0949-166-2582 and we have 0905-032-9891 for TM. Then please follow us at CHED Regional Office 7 FB page. We have here, scan lang siguro ni nila, sir. Pero I already provided the soft copy, ma'am, no? So they can also share it to the media. So kani CHED Regional Office 7 IFB page for further details. We already have the infomercial for our BPMSP or the bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Iscan lang yun to nila, makita na nila dito ilahang unsa ang mga requirements, unsa ang mga priority programs nga dapat nila i-enroll for the scholarship program. Ay addition, ma'am. So lastly, so in behalf of our CHED Regional Director, Dr. Filomena T. Dayagbil, and our CHED Chairperson, Dr. Shirley C. Agrupis, thank you sa atong listeners, thank you sa atong mga media friends, and thank you PIA 7. Okay. Sige, so once again, no, daghang kayong salamat sa atong mga bisita from Commission on Higher Education Region 7, si Ma'am Joji o si Ma'am Melissa, and of course, our scholar, Sir Jermaine, sa pagpaambit sa imong storya pod isip beneficiaryo sa atong scholarship program sa CHED. O sa atong mga viewers, daghang kay salamat sa inyong pagsunod no sa atong mga media partners sa pag-anhi. Og dinhi natapos ang ato ang programang Kapihan sa PIA. At ang ginapod ninyo no next Thursday ang po tayo bisita from other government agency na po aron isgutan na po ang ilang programa no. So once again daghang salamat. Og of course in behalf po di ay sa amo ang regional head, I mentioned ni Faith among acting regional head, mapahitin yan of course amo ang assistant regional head sa Miss Rachel Rosso. Once again, daghang salamat sa pagtan-aw og maayong adlaw.